Pozdrav ljudi! U današnjem videu govorimo o poređenju srednjovekovnog i modernog ratnika. Poređenje ćemo vršiti po nekoliko tačaka. Koje su to tačke? Prva tačka je od kojeg materijala se pravio srednjovekovni, a od kojeg moderni ratnik. Srednjovekovni čovek kao materijal za ratnika je bio odličan. Dakle, ljudi su bili izdržljivi, mentalno jaki, prirodna selekcija je probrala sve one koji su najizdržljiviji i najjači. Samo odrastanje, to jest formiranje budućih ratnika je bilo jako učinkovito. Naprimer, nije postojalo stvari u to vreme koje bi odvraćale pažnju toj deci, kasnije to i da kažemo adolescentima, koji su odrastali sa misijom. Dakle, imali su tačno svoje zadatke i znali su kojim je uloga u tom društvu. Sa druge strane, okolnosti odrastanja modernog ratnika su prilično drugačije. U čemu se ta različitost najpre ogleda? Ogleda se u drugačijem duhu vremena, ogleda se u drugačijim vrednostima, u drugačijoj geopolitičkoj sceni koja vlada u današnje vreme i mnogim drugim stvarima. Tako da današnje dete, budući vojnik, je u tim ranim godinama života izloženo totalno drugačijim vrednostima i aktivnostima u odnosu na dete koje poredimo, a to je dete iz srednjeg veka. Tako da današnjem detetu se otprilike od 2. 3. godine života servira neki digitalni sadržaj, društvene mreže, igrice, u principu ova pametna tehnologija. Tako da ono stvara neke ideale kroz tu prizmu tehnologije. Mislim da pobedu odnosi dete iz srednjeg veka, u ovom slučaju, zbog same oštrine i ozbiljnosti okolnosti odrastanja. Druga tačka predstavlja život i obuku i jednog i drugog ratnika. Uvod u posao ratnika, mi inače ovde govorimo o profesionalnoj vojsci, u srednjem veku je počinjao sa nekih 10 godina. Generalno u Evropi je to bio rok. Međutim, obuka je trajala na neki način od onog momenta kada su oni mogli da donose neke svoje zaključke. Dakle, negde 6. 7. godina. Oni su imali priliku da uče gledajući, ali rekao smo sa 10 godina počeli su da dobijaju praktična znanja. To su bila znanja koja su se ticala mačevanja, borbe kopljem, streličarstvo, zatim radili su dosta kondicione vežbe jer su im one bile bitne, koje se ogledale u trčanju, penjanju na konja, na stene, zidove, radili su padove, dakle sve ono sa čim su se mogli suočiti i ono što im je bilo potrebno za taj način tadašnjeg borenja. Živeo je u sistemu gde mu se znala uloga, a uloga mu je bila da ratuje na poziv svog vladara, bio on knez, kralj, i pošto mu je samo to obaveza da ratuje, od njegove uvežbanosti i kondicije zavisilo je da li će on preživeti na terenu. A drugih obaveza nije imao, što bi se rekli, drugi ga je hranio, drugi ga je oblačio, sem to da ukoliko je sitni ili krupniji vlastelin, imao je obavezu da vodi svoje vlastelinstvo kao jedan dobar domaćin. Dakle, umesto nekog, skrolovanja, izlaska u grad i slično, tadašnji ratnici, budući i oni koji to već jesu, imali su zanimaciju u lovu, koji je bio jako popularan u to vreme, i turnirima. Dakle, i jedna i druga stvar je samo pomagala da se razvijaju kao ratnici, da razvijaju spretnost, preciznost, izdržljivost. Moderni ratnik se u principu odlučivao za služenje profesionalne vojske u periodu nakon završetka srednje škole. Sama obuka profesionalnog vojnika kod nas obuhvata fizičku pripremu, rukovanje oružjem, taktičke vežbe, timski rad, obuhvata osnovnu vojnu obuku, specijalizaciju za određene zadatke, kao i moralno-psihološku pripremu za savladavanje stresa u borbenim situacijama. To bar kažu tamo na onom pamfletu za upis. Da, to je ono što kaže zvanična ustanova, vojska. Sad, kakve su realne okolnosti, o tome možemo da diskutujemo. Međutim, modernom ratniku okolnosti života ne idu baš u prilog. Zbog čega?
pa mnogo stvari mu odvlači pažnju u odnosu na srednjovekovnog ratnika, kao što su, na primjer, drugi posao, zbog neadekvatne plate koju ima, razne zanimacije, kladionice, igrice, izlasci, razna druženja i tako dalje, dok je srednjovekovni ratnik posle same obuke, posle toga, ulagao u sebe. Kroz lov, kroz treninge, kroz neka lična usavršavanja u borbi. Ti si prethodno bio jednom prilikom rekao da ima zaista, to je jako mali procenat profesionalnih vojnika koji kada završe svoje radno vreme imaju taj, ajde da kažem, bar hobi, malo trče, odu nekad u streljanu, znaš, teretana, rade na tome, ali to je mali, jako mali procenat. Uglavnom je ovako kako si ti objasnio. Treća tačka je oprema i naoružanje srednjovekovnog i modernog ratnika. Prva stvar što svakome pada na pamet kada je u pitanju srednjovekovni ratnik je oklop. Oklop je bio preko potreban u borbama u srednjem veku zato što je borba prsa u prsa bila naročito brutalna. Oružje je bilo napravljeno da ili probije oklope ili da nanese jaku udarnu silu i tako onesposobi protivnika. Što se tiče samog tipa i pojedinačno delova tog naoružanja, malo je nezahvalno pričati u ovakvom poređenju, ali u pitanju su bili dugi mačevi, kratki mačevi, samostreli, lukovi. Dakle, on je bio obučavan da sa svim tim oružjem rukuje i da se upravo u tom oklopu odlično snalazi. Međutim, oklop je bio jako skup i oklop je zavisio od toga koliko je jedan ratnik imućan. Pošto govorimo o profesionalnoj vojsci, govorit ćemo o sitnim vlastelinima, pronijarima i krupnim vlastelinima. Dakle, oni su imali da sebi priušte, da kažemo, jedan pristojan oklop. Vrednost oklopa u srednjem veku se može obračunati, ajde, na primjer, na ovaj način. 5-godišnja plata jednog kvalifikovanog radnika. Plate za 5 godina jednog kvalifikovanog radnika su mogle da kupe jedan, ajde da kažemo, prosečan oklop za teškog ratnika. Ili ako bi uzeli platu tadašnjeg profesionalnog vojnika, negde otprilike 2-godišnja plata. Ako bi to konvertovali u današnju vrednost, vrednost takvog oklopa bi iznosila 50.000 evra po nekim naučnim radovima iz zapadne Evrope. Što se tiče pešaka, dakle teški oklopnik pešak, ali ako se u vidu ima teško oklopljeni konjenik, u zavisnosti od kvaliteta i luksuza tog oklopa, cene je mogla da ide i do $500.000 evra za jednog kompletiranog ratnika. Za naše podneblje važi mišljenje da je za opremanje oklopljenog ratnika sa prelaza iz 14. u 15. vek vrednost bila ekvivalentu od 45 krava, što bi u današnjoj nekoj vrednosti iznosilo negde oko 60.000 evra. Sad, da li su, krave u to vreme koštale koliko krave koštaju sad, to je diskutabilno, ali otprilike kada bi bukvalno preveli vrednost, to bi bilo to. Što se tiče modernog vojnika, cena celokupne opreme, evo da kažemo prosečnog vojnika u Ukrajini danas bi iznosila oko $9.000. Znači, naš vojnik u Srbiji, na primjer, ne bi varirao mnogo od njega. Da, ne bi se mnogo razlikovao. U $1.000, $2.000, stvarno nema, to je nebitna cifra, u odnosu na 50-60.000 ovih iz srednjeg veka. Tako da vidimo u principu razliku. Sad, što se tiče samog naoružanja, tu dolazimo do one lake pobede modernog ratnika. Zašto? Zato što se u principu bazira na dalekodometna oružja. I evo da pomenemo najzastupljenije tipove oružja kod nas u našoj vojsci, kao što su puška zastava M21, automatska puška zastava M70, bazirana na varijanti AK-47, pištolj zastava CZ-99, mitraljez M84, snajperska puška M93, crna strela,
ručni bacači poput M80 Zolje i tako dalje. Što se opreme tiče, ona podrazumeva balistički prsluk, šlem, borbeni ranac, taktički pojas i futrolu, radiokomunikacione uređaje, nož i prvu pomoć. U principu, sve za svoje vreme. Ništa, prelazimo na sljedeću tačku, a to je taktika, to jest upotreba i jednog i drugog ratnika na bojnom polju. Taktika je bila u suštini jednostavna. Masa grupisana na odeljenja koji su se oslanjala na svoju izdržljivost, snagu i kvalitetnije naoružanje. Centar je ubedljivo trpeo najbrutalnije situacije, a oni koji su donosili pobedu bili su teški konjenici, obično udarom sa boka, što je bila česta i proverena taktika, kod nas Srba, na primjer. Ratnici su morali da budu izdržljivi, da podnose umor, pritisak, krv i više nego odvratne scene. Ono što im je davalo motivaciju je preživljavanje i obaveza služenja vladaru. Krupnija vlastela se mogla nadati i nekim novim posjedima, a pronijari su se mogli nadati nekim novim titulama ili čak naslednom pravu. Dakle, taktika je bila jednostavna i eto, opet se sve uzdalo u snagu mišića. Da. Što se tiče taktike savremenog ratovanja, ona je mnogo kompleksnija. Taktika današnjeg ratovanja oslanja se na brzu mobilnost, precizne napade, naprednu tehnologiju i informacijsku dominaciju. Uključuje upotrebu dronova, sajber napada, specijalnih jedinica i preciznih oružanih sistema. Moderni rat se fokusira na asimetrične sukobe, gde male fleksibilne jedinice deluju brzo i koordinisano, uz minimalizaciju direktnih sukoba i maksimalno korišćenje informacija i tehnologije. To smo mogli vidjeti sad na ratu u Ukrajini, na primjer. Kada je dron iznenadio sve, znači niko nije mogao da sanje koliko će jedna mala mašina da donese neverovatno, mislim, problema. Ljudi do pre 10-15 godina su imali jedan pogled na ratovanje. I evo sad ovaj sukob u Ukrajini je pokazao da je i taj pogled zastareo. Yes. Samo, upotreba dronova koliko je izmenila bojno polje i taktike na bojnom polju, neverovatno. Ima onaj snimak gde dron juri 2 vojnika, ovaj ga puca, ne može da ga pogodi, mali dronić, znaš, ali nosi taman eksploziva da raznese čoveka. I ovaj ga puca, ovaj drugi puca i sad oni gledaju jedan drugog da, znaš, ne poubijaju. I vidiš, dron pikira na ovog drugog i lik hvata pušku i gađa dron puškom na 2 metra. Dron se, aktivira i nisam siguran, ali mislim da je nastradao vojnik. Ne, ja mislim da je preživeo. Misliš? Mislim da je preživeo jer sam u opisu i vidi se na kraju, ne znam, ima mnogo klipova, ali taj koji sam ja gledao vidi se da je krenuo ovako da puzi, da ubrzava. Tako da... Neverovatno, mislim, demorališuće za nekog ratnika koji se spremao, zamislite nekog prespremnog vojnika koji je mašina. I sad, uleće mu, ima i taj snimak, dron kroz prozor od sobe, on se presvlači u nekoj kući i ovaj ga uništava tu, znači u spavaćoj sobi u nekoj kući koju su pronašli. Neverovatno, mislim, propast civilizacije. U principu, da. Tako da, brate, da poredimo srednjovekovnog ratnika sa modernim načinom ratovanja, mislim da je suludo i smešno. Pa jeste, brate, teško je to sad uporediti. Nekako je tehnologija uništila prirodni poredak stvari. Razumeš? Tako da sada neki slabiji, ajde, možemo slobodno da kažemo, ljudi koji su jako zli i pritom još slabi, mogu da ubiju ne znam kakvog Deliju, razumeš? Što ide na liturgije, vežba, trenira, obuka, eto, neko može potezom dugmeta da sve to sprži, što ja mislim jako nenormalno i dekadentno. A, uz to, zamisli sad ovo, to je ono što mene najviše boli. Dakle, ovdje imamo jednog srednjovekovnog ratnika koji nosi opremu iskovanu od strane vrhunskih oklopara i kovača, koja je koštala minimum 10 puta više od današnje. Oklop koji je težio od 40 do 50 kilograma. Treniran da nosi tu težinu, zamisli samo razvijenu konstituciju tog ratnika. Od mladosti, obučavanog od strane najboljih majstora ratnih veština, taktici, mačevanju, borbi. I jedna takva ratna mašina
neuporedivo spremnija. Zahvaljujući razvoju tehnologija, mogla bi da bude neutralisana samo jednim potezom obarača. Dobro, brate, ishod je preočigledan i očekivan jednostavno. Ali ajde da zamislimo scenario gde je srednjovekovni ratnik na domaćem terenu, uz malo sreće, šta bi se tada moglo desiti? Dakle, brate, jednostavno je. Jeste srednjovekovni ratnik, to je čovek bio mnogo bolji materijal za ratnika, kao takav, da bude onako ozbiljan ratnik, predan, posvećen, jak, izdrživ, ali da je tehnologija doprinela tome da jednostavno te srednjovekovne taktike, pa i oružje i sve, kao što svi već i znamo, jednostavno više apsolutno nisu upotrebljivi. Možda ako bi se oni našli goloriki, 1 na 1, to bi možda bila i druga neka priča. Jasno, ali eto, princip ovog ratnika koji je mašina srednjovekovnog i uzemo njega za primjer i nekog klinca koji dobro zna da vozi ovaj FPV dron. Šta se dešava? Jasno. Smešno. Tako da može dečko da ne uradi jedan čučanj, da nema snage za jedan sklek, nije bitno. Ako je dobar u upravljanju, eto, drona ili neki lik tamo, neke balističke raketice i to, pa uništi pola grada i to, dolazimo do jasnog zaključka. Dakle, ovaj svet je u jednoj ozbiljnoj dekadenciji što se toga tiče i mi to, nažalost, ne možemo da zaustavimo. Tačno. Eto, suma sumarum, u klinč borbi pobedu odnosi srednjovekovni ratnik zbog brutalnosti, sposobnosti, agresije, obučenosti i svih drugih okolnosti, a eto, na daljinu mislim da je rezultat prilično očigledan. Hvala na pažnji, vidimo se. Pozdrav.